Nabi. Saya mencoba mula gabi mula horas. Itu maka bunguan sor matua. Dihamu baka namin. Baka namin noon, baka nabur namin ang salo at angin namin wato namin. Gabi man. Rodo kami di son. Siya po parang punta pura jahoda. Na siya nalagit doho siya tadi sa nawan. Na patuduhon. Na si Sada si tawalo kita. Manang si Sada habot ni Rodo kita iparbohrak ni Opungon manang tuta natang maulong yon. Alani di bapa nami, omak nami, ngaburu nami ang foto nami sa luhut na. Tangyang tamatong tomatan matu di bata. Ang giat ma di pudian ni day nangon, di pudian ni Opungon. Son hatan ni matur maddo. Bita-bita sa maddo madapot. Tudi kita mga laka, sa butusima kapot akan napindah kita makan naman tuan dari mata. Jalur son bapa oma songon na paduduon na do tami arong doon di pagkukuhami di son songon pangurugan nami do sosogyay balas maruhan di bapakku doa komatku na soner ka na borong kibotong ko doa kanggi ko deh kiningan sebetulnya nak kiningan lunga adong hami pertikian di hami punguan silai sabungan kecamatan Pangururan alai kapiga hami bui hadir nakingan retak alai adong dope hami na tinggal jadi sonari pe tong do hami ro manggoki ima paradaton nanai si pasahatota ada pertudi di ilong tahun jadi melohami kawalan merdokon bahwa kami doho hami marhabut miroha jelahu tami do takas molo amanguda nahinam ima dengan nami panjang jokon punguan nisilahi sabungan kecamatan Pangururan punguan nisilahi sabungan siwalut turpok jadi juga dasar takas doho boto kami menasong dia perjuangan di inang udahian amang udahian jadi berhasil amang udahian tong doholan alani inang tong masih datang yang mahita di hamuak kaparaku doho iboto nami asa di jalo di bata inang udaon gabe pertangyang ibana di jodoh di bata napasahat adu luta saluhut na ang giat di sahapon di bata tuhita ahanat nauta parsita songon nido nina dua-dua martata mabaringin marura jawi-jawi manangahan na dipikiran mo na sa luhod na doon na dipikiran ni sila isamungan pasauton maupunta mula jadi dibagasan yon hamin aronwa songon nido nina dua-dua sa ada sila papuri dua sila pagarong mulot sada pe hamu hujalak kanami saya sudi mahamu na botan kuri songon nido umasatami Mauro mahami madapoton o nasuhuton biak kabapa nami do inang nami. Bay matong nabagusin. Ya, mag-ihon mahita suli. Mag-ihon sa po. Iya, langsung panggil.
takas dono angin di belgani rohat tan angin dia pala partikianon sisada buru dohita sisada las ni rohat dok ni rohat dia pala partikianon menggulingare masih tua-tua tong rohita rap jonjong rap sauduran no angin dinalaho pasatang yang adu-adu to mata nomor tua di bata di siala na pinasahatmu sa luhut na di na mangurupi tangan nami di na makorjahon no angin asangapon ni na tua-tua maulati madohon to mata nomor tua di bata asa sikop jale hinauli dohonon nami sa padok ni na tua-tua sikad dua puso di podong-podong mangasi maputa nomor tua di bata na pinasahatmu na dua do tulu-tuli managabi sa pulonom Roma dihamu alina hahangin nami di tanah sa upong desa jabu sahama mo sa ito kinopredo po sila isabungan sa luhut na desa tajung bunga tarlumubi sa kuta pangurura takas do nakin padok niyang gidulik kunungan nakin maracara ala di patuduho kamudo balga ni rohamu ikot tarida do kinopredo pong tayo no angin na siya pangururan go las ni rohama dihamu akadamang do dahin ang do raja ni buru nabi umbanese no kujulan nyari marsitukul-tukulan marsamina-mina mahita molo adong ulaw las ni roha apalagi disongnon itarililo gajang maumurta sa luhut na mamitaw masuma amata na martua di bata namalo nami dinarohan ginami sa luhut na nalasrohan ni nasida majak ko diharoro nami piham manasida pihami lasrohan nami umbanay ban maamang godang marsulupulopan laos padumo mas titiyo do asatan na Jojo namion ima tuna tua-tua dusun sada dusun dua dusun tolu soang-soang ini sekaligus madohot lembaga adat sekaligus madohot pemerintah desa punguan ina lunggu molo adong tung alumni nasa gugus stambuk sia puluh sia sada sia dua sian SMA negeri sada dohot na sen SMA kana asing mangindumanian na kon nami upasatami partikian Roma hamamang gabi kamu kenung na mau sa pagkila siya na pagkumba ami ke siya sa betul mga mo makalay siya ko malamon mga mau siya na tutuwa ay bilik siya tumatongan ng malamon alami pasohan namin sa lumod ikilay naman ngayon alahono ng anasya kanya nung torhat yatuwata gabi Juli doktor, alami ho naman na gertinya ngadami na dari kanan. Soksoni man di berenami akan dihelit na ihelit. Alay dahil na tinggal di son, kosohan nami. Nekotong, berbangun na sila, boleh tumarang ang tulog, kas nirohan, nirohan 3%, tas semua tinggal tas semua. gabi Motif PH pasien yang kedua, disusah doktor, soalnya ko pasal kami na dalam magati. gabi jala horasa Kami gabi para guru rohamuna di badan pemuka babulai asal muncul kita menurut kolom rodohami siapa Indonesia nama dok marhabut kiro mengidu kami Tuhan saluhut takas di bawah kami di bawah terakhir langsung oleh tahun 2007 saat peduli serta mana berapa digatu di serta kajumpungan jadi itu di sahabat kita asarap kita dalam perigatum hinauli hina digani di serta kajumpungan pangidon namin dihamu saluhut ya kapinoparna di anak parumayan na soni boru dohot hela takas di botoh kami terasa do kudi serta jembungon na dohot tamu na parigaton mana mar partisipasi ima
di bagasan gruta kutatap kacepung. Amang tong mamiluhani. So tumago holang muna dalaho parigatong di sa kacembongon asubuhi labuding ganda kumajuna. Yobas ni di hamu-hamu natuto namin sa luhut. Ang giat ma di pudi-pudian ni natta sa holang yo. Dapok muna ma nauli na tingkang siang dewata. Asa di pasal kami dokter nai kami majumang dokter nami ngamura dokter nai. Ternamin wanin baik masih tiu-tiu las padomu matua saatan. Iya, horas. Napar jolo mamumukka masyad daupung nami, bonanyari nami, rajai si jabat. Parbonan nami rajai saragi doho si tanggang. Romahamu raja nami di piu-piu nami. Jadi Asal dulu, spare pasal tamu yang baca nak, cuma satan. Sibuan boros tipis, siapa pantolo? Pero yung kariulaw kamu yang anak bahasa betul. Jadi Jadi untuk setiap kami tulang pun kan sama mulai hal suhawa guna dan guna. jadi raja nami. Tu kata yang lain kalau konsep oh kita tadi ada mana guna dan dua. Jadi ada di turun kerana tunggu. Bersama ini merah dan kecil. Saya jolok tok pas masih itu kamu udah berapa tahun? Iya, mati itu lagi. Dan sudah waktu aku mau makan Yusuf, ini seperti itu baturan. Kita jauh terus di bawah barat. Ada mau mengurus TikTok dua anak tadi buat ada kemudian. Jadi. Saya sudah pakai TikTok terus 40. Kalau sebuah TikTok kami kan paham seru kami.
Selamat dari pertama, katakan fakta lalu. Iya, Jadi mulai pasahat ton. Ima si palas daging ni na bukunan kami. Alam niya bang bajon na waktu sih. pasokan na, pasokan. Iya, langsung. Iya, langsung. Rusia Pura. Iya. Orang. Iya. Nini. Nama wakilin mana? Gabi. Iya. Gabi. Gabi. Dua sampai. Sada naik. Iya. Iya, Horas. Gabi. Gabi. Aku kantor cetakan, urus macam satu sesuatu. Kami ulang guna pasahat para sobaran. Ada kata dewata do. Betul. Jadi malah dia mak. Bodoh kami sarati siang. Masukin, Gabi. ngomong na pasahaton, pasu suhamu, iba, rata ni guru nami. Kami sarati siang angin pakopar. Gabi, Jadi mau nanti bertulis Tuhan, sebagai Tuhan yang dibaca. Jadi aku pernah dipukul musuh pada jalan kemudian nih ke guru nami. Jadi seorang guru kami, seorang urus sebalas daging, sebalas ulti. Gabi. Jadi dia cuma tutup di bawah nama mas-masamu dan kami molor mas-mas di bawah. Gabi. Tunggu pasatang di non. Unuzon tuhamu, iba hamu, udah pernah na puro namion, Gabi. tulong kawanas kanon. Jadi sudah hamu daputan iba bebere nami na pintu teh. Gabi ada jangan hatang mereka. Gabi. Puro na Gabi. dua. Gabi. Maju hamu bujolo. Masuk. Oh, pengaksel 110 masuk. Jadi emang pagkol perkosip. Gabi emang. Lama kudang setoran nami, laos pasahat kan buruk nami itu film namion. Lama kudang setorok marihuli setorok, tak kapinok perdi, tak puro namion. Baik nama.
Gabi po. Sa halimbaw natin ang debata, isihala basa-basa na po hita magpumo. Dito ko niya alaman na magsangat na magtua si Bongbong na sa Pangasinan. Karungoy Maria mo ang guru namin. Gabi. Rohaw kita. Abang guru, ngolorong dote. Naik siya lang muna si sahabat doang tayo mahon. Paruhawan ng pungon, sambil mimik, sambil mendengar. Repot sendiri. Jadi soalnya Pak, karungoy Maria mo ang guru namin na maramaranggi. Gabi. Rastroha, boy patupamu sa daw-daw na bangga. Ulaon hasangapon, ulaon haturaw. Gabi itu lang, gabi. Pinamarhite na magkulikari manwangin na guru namin. Nahuli. Abang guru tarumong marihama ka na maramarangi. Gabi. Asa tapos bagati dito na patindingan. Oras to hama ka na maramarangi. Para lukakas, direk kamu marsipay ngeri. Matutur aja lang. Kalau tusuan kayo ang guru, raga siya roho. Gabi itu. Kapuli kahata ni hata. Kata pas-pas to hamuna ka na maramarangi. Ras marahmuna sa luhuk na pinopak ni ang guru na. Nahuli raja. Jadi son hari jongjong pasaton yak katangiang. Kuwa punta mo na jadi. Dipuni-puni yan ni napuro namion. Dabo akan niluluat tari na maakan na jalang muna sa ulam nopar ni napuro. Di anak suwag sogonima ng dibur. So ano nopar mo sila mi? Napasaton pulos kahitan yak katangiang mawa ka ang guru namin. Kaya para pagkita dipukaran yung guru namin. Bama. Nako parusi. dua si goblok pun. Malam tiga halak nakir kamu nagulkan pasatami pagkita dia katangnya. Sendiri daw hama kata rugi ya katangang nani dah. Soalnya sekali pergunaan saragi suatu hari doa si tangga. Atau boleh na program yang program
Tuhan kurin na buhon, ala jadi do tangiang na tapi na parna. Kalau menurut jadi apa ya, Pak? Iya, mari boleh jadi, Pak. Boleh jadi. Pengidon itu pengidon. Parjulo mo natin maihamo na kadong nga sa luhod. Taas roha nami apong doli do akapong boro sa luhod. Dihara di ni roha muna. Pasahato tangiang di bata para si rohay marti pa sa paso. Ang iya matutusong pa Panginoon na daw pungi do datulangi. Matakang macuara kami akan apuro gusto din. Molope nasongon dia kaupong. Pacakon nami di haurangan nami. Tulang kasmarohan itu tulang daerah tulang desa lu nanti tulang soalnya masih dohonon nami imah tatatnya jadi akan nama urutusi terus sama pasah majolo Jabar tu bo nyarita. Dan kamu jolo dua perangguan naik untuk buru ni si jabat. Tikok sada nunur pasaha majolo perjolo soba tu bona ni arita Si jabat. amplop na balga tua punta si jabat pasaha mamuse tua punta rajai saragi pasaha mamuse nalululu rohani do pungido pungdoli do pungburu di bagasan asa daon ni akapaho pumon anak do buru saluhupna ditordonasi dana borgin alana partikian sopi dihita dan pola hita ro marsoba wado panitulangi marhitehon ganup saluhupna hita siu osang na mardongar ringgit alana pos rohanami di uso-uso nami do panuturion nami raja nami di poho pumon molotong adong te ka ulun yang pulo raja nami idu sudin ang rahotami raja nami di bagasan sigati rajema jala hamala teon rajema dan lumodi jabar nasangapon raja nami tinau pasatami tu daupung nami raja si jabat
opung nami Raja wangin saragi nasa hudulan dohot Raja Sitanggang. Raja nami sangat mahamur Raja nami. Di pabenan nami dia pala partikenon imanang sidak si tua-tua nami i Raja nami. Bok kamu di bagasan tangiang, asatok kami di bagas marahi pason, ginok pernito dimon sa luhuna. Molo tung songani pi Raja nami. Naboy tarpasata mi sa luhuna. So banihum namin wangin maradupok kamo lasma rohani Raja dopung nami Raja si Jabat, dopung nami Raja Saragi, dopung nami Raja Sitanggang. Dohot at kapariban nami, sino buti mahami Raja nami. Namin. Ganda naman ito. Pinahon na mag-tiyo, hindi na yung magpanangatan. Dahil manang sa tiyo nyo, hindi ka ba ito ang harap. Ya, 2, 3, harap! Gabi Madira Party Kianon, tutulang nami si Mamus Namang, Raja Inwangin si Tanggang Bao, Nasian si Tanggang Bao do, sarupa din ang halang-halang madok. Ya, si Tanggang Bao. Jadi mga marunami, malalapang sa paporas firma kami. Baik ko nang liat sa padungan. Ya, si Buah Bodo tutulo. Tulang muna bersama boras men. Sila pala namin mangboras sa firma paki-paki bol-bol mo kasalaman. Firma to dini hamu saluhu akapin ko sa namin. Lucu-lucu manang kabota pangomong. Matuto Raja nami. Mahal boras firma buhu batu pahan. Gabi. Moliate marituan, moliate nang dipungata. Gabi mak gabi. Luluat pulun na pinasangapan, luluan na sa urmadua. Gabi. Tama man ito, rufan moliate, puri waktu pakai kata sa inon, ala di leod do. Kita hang ipason. Ibaktik yanon, ima. Di nalaw power haton. Ima songon na korunamyon. Dapat songon na dua, tapak na doon na pelinta hidup guna. Dari dapat tongi, di hamu peperan na korunami doang korunaminan. Isa dan irohamuna, di dos nitahimuna ima, songon mabahin. Nauli na denggan, ima ada parkuri di korunamion. Mau lihat mari Tuhan, di hamu sudah bilang perni na korunami, doang korunami. Saya dilihat mahamu, akabat camotan. Siga jam ni umur, jam par. Asa lam tudengganna akanang ni jalamuna pasu-pasu tujulon nyari aku ni nangadong nungainon. Gabi. Asa dohon masuk kon hatanis tua-tua. Asa tobat ni si malugong main na dopak ko ni tobat si Mamora. Di budi-budi ni na porunamion, di hamu pinopar na saluhut. Say salpun makanulungun say atok maro akka silas ni roha. Namin sa kami tulong muna di na mangguling hari, yung mga poro namin na berjuang. Gabi. Asa tibumin na tiyang nirumat tibuat yung lisoto. Iba tibo umur nila poro namin na berjuang. So tibo kami pinagparnak ka na po. Matuto Raja nami. Panito ni paso-paso. Namuhi ko pa ito pa kami magwaro. Naparjulong johan na jolo. Pinapar nila poro namin. Gabi. Anak orang berusaha. Masih ada. Ano mahalian mo? Asa mo siya mangulong para musik? Iya, langsung kembali ke tempat ya, foto nak ini. Dia fotografer. Ya, satu-satu dulu, satu-satu. Iya, cepat dan tepat, ayo. Belakang. Oke, masuk si nomor 2. Langsung.
Senyum dengan senyum. Ya. Boru 2 dipudi mengihut. Ya. Masuk boruna 2 nari. Iya. On foto studio dong, dua sekaligus non ditayang di Indonesia. Ayo, Masuk sekaligus semua. No, saya baca. sini dulu, tunggu nanti. Dia pas shooting ko dong ako na rin. Oh, no. Nini, no. Yung isa na film na nga niya, buwi na pa. Ang ano, tanglawa puro tanggang baura dia, no. Iya. Iya. Imasikop na raja na misa kasuhod. Lima. Gabi. Dari mana sih bisa? Ada pak? Iya, langsung kembali ke tempat. Molodung dipasahat, kembali ke tempat. Jadi takut mitang saya wata samboro. Lagi amang bor namin na Martino Dohon. Gabi. Sa mamusia berarti Bapak Martino Dohon mamusia. Iya, masuk. Saling macam mana kau? Oh. Iya, terkembali macam tak enak. Iya, Molodung dapat, so kembali ke tempat. Lagi rapa ama. Iya. Ada yang memilih yang nuangin bupati untuk periode tahun akan datang. Saunari merah rapat tadi. Iya, Gabi. Iya, termuduk, teramu. Oh ya, orang masih sedupan. Masih kau pasangan na doge. Iya. O mapasanggaman raja ni itu de beremo. Iya, Gabi. Iya, kamu mahal dong jalan. Kamu mau lari ke mana? Gabi, takas sama. Jam kita sudah buka.
Na perjulo siya tawron nami raja nami na binuan ni raja inuangin terlumo bidaw punggoro. Iman na marguar bora si sipir nito di hatahok kami maraja nami. Asa pirmay na poki bahul-bahul bepasalongan. Pir masaluhut na to di nami raja na imana kudia pi mga lakas etong-tong madapotan niya kapangom. Saha mamur saya raja nami di balgani rohamu raja nami. Raja nami mernuli-nuli dohan nga kaginopar itu timur raja nami dapotan. Dapotan makapangomuan. Dapat maka pasaulian raja nami di kemudian ni naboromon manang boromon raja nami di mulai tema di raja wangin saluhut na di pabayanan hinawunin na denggan mulai siya kami ginopar nito timur raja nami na kuboto hami dopi raja nami maka tahun do marpabayanan na uli na denggan alepos marohamu raja nami di tangyang nami tu mata na martua de bata asa gajang umur ni raja jalaboy manutur-nuturi hami at kaginopar ni to dimon hujulur-julur nyari Namolyo masyada. Hai situasyon selalu masyada. Iya, saha ma partikianon tutulang nami si matua nami rajain nadeak jalalos siadot dohami raja nami pangiduan nami ala na hamudo tulang nami hamu si matua nami laos hamudo musi pangulian nami sa luhut na raja nami upang iduhami raja nami sauduram marajai na jagari juli-juli marajai sino ko di ma? Bulan-bulan ya ma, bulan-bulan ya. Ada orang corok kami hata. Jumlah orang kasih tambur. Gabi. Ada musik. Ulama. Atau ada tu bangga jo godang. Gabi. Pinopar ni naboro namin ang sarmaduaon. Disod jong dohami. Hula ni marganadia. Rakpami mangyutan na sida. Sidohoran namin ang kamang baru. Manang tangyang namin. Tuamat tariwata. Songop padohonin na tuwa-tuwa dohoran namin. Diyon na ay ni sumur bodar ditiordo ay ni sumur asika jang umur na baru na burjon na baru na sarmatuaon say gajang umur mama dihamu saluhut na pinaparna terus sama dia pian no perhitian di batang yang nami pasu-pasu tuhamu saluhut na pinaparna baron pos maramu na jalan muna ro kapasu-pasu di pudi-pudian Dina borod. Sama di mana tanda jepit siang kami tulang muna malau darong dita jumbo mardonga maulate. Jadi sama ni mbak, ada pengiran nabi soti amang boro. Kita tolok kami. Baik terus nabi. Alhamdulillah nomo se bangulian ni pertadali. Manang nabi jatuh nodo pa ompu mangguaran. Sekaligus marahane temang boro. Nauli. Ate. Pengulian masuk. Pinapar ni naburu gusto di mana dia? Oh loh, ni orang. Roba hina. Sudah mah. Anak. Anak orang baru dua.
Masuk mabese tinuduhon na lima nai. Masuk Boru. Sama dua torpedo malah pitu. Itu. Masuk, Sidio. Iya, on sian pengulian Nadia, sian nama ni Marujan. Ah, ibotol yang maniye. Na yester dohot na yopi. Nyan. Esa ada Nyan, nyan, oke. Amang erari. Iya. Yo sana yo. Iya, om mana dua Boru. Sama tu si Marujahan do tinuduhon na do Dan minggu bilang anda permati na tutup. Kan oh dia. Dek kamu na terus itu lang. Asal sama opo pagwarammo. Opo pagwaran mo. Jaksel. Mana Jaksel? Mari kau Opung. Opung Nini datangin Opung Nini. Salah mau bunga itu. Sumba do. Opo dua bang, manako. Abang nang tolak deh. Pengulian ni si Tong oh macam. Iya, masuk ke situ. Walaupun sesepuh dan mewakili. Para kamu naik. Jadi semua ini masih pengulian yang nasihat kanan. Jadi baru dulu saya gini lain namanya. Gabi, roh, 5 anak, 2 Boru. Iya. Langsung kembali ke tempat. Tunggu aja biar masih dia. Ayo. Langsung bang. Iya, sepudah. Iya. Masuk mati bebere muda 2 Boru. Iya. Iya, oke, kembali ke tempat. Oke. Saat tamu mana? Gabi. Saat tamu dah kesat. Harus tampil. Ujian pengulian di anak nama orang Hadimbo. Gabi Raja Milas Roha. Pengulian ni Raja Siapura. Sepudan. Main, maju ke depan. Pos Roha, minggu akan tulang tahun depan puna. Iya. Iya. Jadi lima nai man. Iya, langsung kembali ke tempat. Mau Lodung Macalo. Iya, masuk mati bebere muna 2 Boru. Ya, masuk 2. Ya, masuk 1 lagi. Toko dia. Gentil, kau nggak pernah sister. Iya, Gabi. Sister mewakili deh. Ada ordo situ humnen na buah abe no. Oh, Iya, om menang sa danari pa upo mo. Iya, sa nanari di sorpi ma. Pasata mo ma. Tuhela doho Boru mo. ikaw satu bawa pusar kanan dah. Iya, pasato siar kanan na. Iya, puto. Soni mah malu pengulian sian nana Siapura. Gabi. Sonari pengulian ni pahupu panggaram mah. Si Marujahan may ake. Marujahan. Ban, hujolo ho, Marujahan. Marujahan masuk Marujahan sama ibu tomu. Sana may bama. Iya, Gabi. Terpunguan mah tu pahupu. Pahupu mo, siyan. Sian si Marujahan geleng nah. Oh, si Marujahan. Iya, pung nini. Mana si Marujahan siapa? Saksel. Aksel. Si Asel sama adiknya, sama Sini adiknya kapung. sekaligus. Aksel sama adiknya. Terpunguan mah tu Ayo sini. lah, kau aja lamang di sini. Sama Opung Nini, ayo. Kita sama Opung. Adiknya apa ya? Adiknya. Iya, nanti. Ono malak. Gabi masuk. Siya naman ni Marujahan sa ato tinodo. Nomor 2.
Gabi. Persikom kembali ke tempat. Masuk ke nomor Si 7. nomor 7. Terus nomor 4. Kalau tadi kamu agak untuk kamu enam. Iya. Iya, dua naik nih dia. Oke. Ini macam saya tulang na robot. Masuk kamu saya ubah kuliah. Masih na 5 naik. Masuk na 5 na siya naman ni Marojahan sa tinudohon na. Baru 2. Si Marojahan naman ni Si nomor 2 Mani Barto. Iya, enggak. Nggak saya coba nih Helen lagi. Udah, sana kau udah. Oh enggak? Si nomor 5. Iya. Iya. Oh, no. Nomor 5. No, malah nito dora iso. Lau kamar mandira lain. Iya, nomor 6. Baru 2 naik baru. Masuk 2 tu baru. 2 naik baru. Iya. Asik tuh baru. Masuk mau saya pahop si buang buang ni naboron. Saya ada pahop yang anak, saya ada pahop yang baru. Iya, satu na. Sanay. Si Helen. Si Helen nya dong. Ayah. Terbalik. Ini sama si Terbalik. yang Ini itu sama kasih sama belakang gitu. sama adikmu. Oke, salam adik. Iya. Oke, udah. Oke, kembali ke tempat. Jadi Anggoro, Gabi. satu surata. Jadi mulai dok na tua-tua, ngado surata di sini, dok na tua-tua, molo jong jabuin na pinajong di sitigdan. Molo hot tulo ni na pinahot ni na makamarang. Sada na tua mo na makamarang. Oke. Gabi. Mengenai burung Korina Korona dan Salah. Ini di Harorunami, di Harorunami nomor 2022 do. Sudah tidak pulih alas sesuatu kebibania yang sudah tidak dinaringkan apa yang susah dia. Kung dia benar di kibaror ton ini benar pasal kami malas marohania kalaiku. Soalnya mama dongan mau lagi.